Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. सभापती म्हणून तुम्ही काम केलं, तुमकां लेजिस्लेटिव्ह प्रोसेस सगळी खबर आहात आणि आज जेन्ना हे डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन 10 जाणांचे सभापती मुखार आसा, तुम्ही जर सभापती आशिल्ले आज तुम्ही हे 10 जाणांचे डिस्क्वॉलिफिकेशन म्हणून पळयतात काय क्वालिफिकेशन म्हणून पळयतात? I would have disqualified them. You would disqualify. Yes, because there is no split in the original party. And this will go to the Supreme Court or High Court, whatever, wherever it is. Is there a split in the original party that put them up to the election? So तेजे तकले टांगती तलवार आसा. But तुम्ही इतली क्लियर आहे की तुम्ही जर सभापती आशिल्ले you would have disqualified. You would no, I would have पक्षाचें नासतलें. सभापती म्हणतात करेक्ट, तुम्ही सभापती आशिल्ले जाल्यार डिस्क्वॉलिफाय तुम्ही म्हणता दिस इज to be like Ram Shastri. करेक्ट, यू हॅव टू बी लाईक राम शास्त्री. सो दिस इज अ फिट केस फॉर डिस्क्वॉलिफिकेशन. Absolutely. There is no split in the original party that put them up for election. There is no split. At that time when they split, आता split झाली काय उपयोग पडपाना तो, हे लक्षात दवरा. आता आमच्या पार्टीन जर काही लोकांनी स्प्लिट घडून हाडली, it will have no effect. Because at the time of split, when they should have been a split in the original party. That is not there. Hence, they stand to be disqualified, according to me. 50 वर्ष झाली, फुडली इलेक्शनाची कितें लोक म्हणतात तुम्ही कॉन्टेस्ट करचे, तुम्ही कितें म्हणतात?